Otuyimbichikana sister. Andihambele tate Kalunga sister. Chamike ndiye kulipu tate Kalunga. Otokiyadha waya nini mayuyuni. Eno uli mondjila sister. Otuna okuhambela tate Kalunga mokumwiimbila nomokulesha hapudhe nokungalikana. Opuke twagule momake gontondi Satana, se twakanitha ing'otiye. Shashi pomasimbo ngano gashukuninane, Satana okunondja shi. Okwala antu yapukithe akakane pamwe nawo. Ndikaluta lontumba dhino dhafa tadhi etadhi amupopi kombinga ya shikano. Atupopi kombinga yokwatya omukriste. Eno shili twapumbwa okutseya kutya opo umwe ithano omukriste okwapumbwa okuihumbata ngini. Shashi monenane otwadhike omuntu tiithanwa kutya omukriste mahala uukwatya we nenge ilonga ye kaishi yopaukriste. Ananya omukriste ono atya ngini ngeke shikengo kitala mu Yesu anomo hapudhe? Ouchichinga kutya Satana okuitala mu Yesusa. Satana nayo kuchichi kutya Yesus okweli nokuitala kutya omishangwa dho dhino kugwanithwa. Leshitale mu Yakobo onopolo ntiyali okachono kati 19 isigo kati 22. Ewa, adhile shange. Uitala kutya okuna wala Kalunga gumwe, ouli mondjila. Ompwidhuli wo odheshi itala notadhika kama kumbanda. Mugoya ngoye owahala tu ulikilwe kutya eitalo lyana ilonga itali tomolasha. Tatekulu Abraham okwaningi ngini omuyuki koshipala sha Kalunga. Oshazi miilonga ye sho akayamba omwana Isaka koshiyambelo. Oweteko ano eitalo lye niilonga ye oyalongele kumwe. Eitalo lye olyahololwa nawa kiilonga ye. Owuviteko ne kutya mohapu moka atulombola kutya eitalo lyana ilonga itali pondolasha. Eitalo niilonga yoye ayilongele kumwe ngaashi twazi nokushilesha. Naashoka osho shinima shimwe ashitupe eoloko pokati komulanduli gwa Kristusa gwashili nomukristike omukriste meithano. Itashitiye kutya shashi ngoitaya mu Yesusa ngomukriste. Uuna okukaya ngeno uitaya ngwe tovulika kemango dhe togalika nethimbo keshe todhimine pomboye kulongela uwini ngwe tolongo nuudhiginini ano toningi aishe mbyoka yuuka. Ani yamwe itaya ano kutya ano omukriste ongo ikavalwa mezimo lya Kriste. Manga yamwe tati ani omukriste ongo kiitaya mu Yesus Kristus nomelongo lye. Oshili osho shoka kutya keshe gumwe otavulu okwiithana omukriste. Kutya omukriste gwashili nenge ongo kakeshi gwashili. Ombimbelo yeshitumbula nale mu Mateusa onopolo 24 okachono kati 24 kutya otaku kakala ookristusa naahunganiki aaniifunja. Na Yesus okwetulondodheni tukotokeleni omambungu molupe lonzi. Nandhiadhia kutya inopumbwa okuithana omukriste. Ashike ngeno ontumba yili pungoye natye kutya alina omukriste. Yaa, shashi noho mokuithanike kutya ngo omukriste ndeli inima mbi tolongo kaishi yuukriste. Oto tidhile aantu kokule na tate Kalunga. Shashi openi komuntu gumwe ahala okuya ku Yesus maalo kwakwatike kuukwatya woye. Oshinima ne shimwe ne shiwapumbwa mokukala omukriste ngeno ono kukala uneitalo lyakola mwashishe tolongo. Aantu enjo itala ombibeli kutya oyembe yapuki. Yo itala kutya tate Kalunga ye yashita mara opene yologenene pokati kaita. Eno, ndo mbimbelo yecheleka nena kutya omukriste kuno kukaya nekwacha uli nini. Omukriste washili okwahupitha kesilo henda lya Kalunga keitalo. Ehupitho ndika inaliza munene nenge milonga eni yopamwene. Liko tadhika Maefeso onopolo ntiyali okachono kati 3 sigo kati 9. Akriste yashili otaaholele omwa. Liko todhilesha mu Maefeso nopolo 5 okaverise kotango. Aantu muuyuni ohaaholele aantu akwawo, aakomesho, aadhani inyandwa nosho tuu. Ashike akriste ohaaholele Yesus. Evuliko kehalo noko hapudha Kalunga olya simana monkalamwenyo yomukriste. Yesus okwati ohole yetu okumuhola otayihololwa ngele tatuvulika kuye. Natulesheni Yohanesa nopolo 14 okachono kati 15. Ngele omuhole nje nena tamuvulika komalombwelo ganje. Lukas nopolo 6 okachono kati 46. Oshike hamuithana nje omwa ihe ihamulongo shoka tandi mulombwele. Uuyuni ouna ongushu yawo, epangelo lyawo, nuuthikilo wawo, mbyoka ayihe yili ompinge nongushu noompango dha Kalunga.
Aroma nopolo 12 kashona katiyali inamufathana nonkalo yuuyuni mbuka, aawe Kalunga nemushitulule meni lyeni nomadhiladhilo geni. Nena otamu vulu ihe okutseya ehalo lya Kalunga naashoka oshiwanawa shemuopalela. Ngele to ningi aakriste otuna okweetha ombepo ondjapu kiilonge mutse nokulundulula oonkalamwenyo dhetu, omadhiladhilo getu, omahalo getu nomathikilo getu, opo oonkalamwenyo dhetu dhikale dha udhilila Kristus pehala lyiinima yopaumwene. Onkene Kristus na indjipale moonkalamwenyo dhetu, tse natu shonopale ngaashi sha shangwa mu Yohanesa 3:30. Agalati 2:20. Ngame ondasi pamwe na Kristus konshikakano, opo ndaakale we ndina omwenyo mungame mwene, ihe Kristus oye akale ena omwenyo mungame. Osha simana okutseya kutya aakriste inaagwana. Aakriste ohaya ningi omapuko, ashike Yesus okwati kutya aakriste yashili otaya dhimbululwa kiilonga yawo. Mu Mateus 7:20. Na hakehe ngoka tiithana nze omwa tayi moshilongo shegulu. Dhika tadhi adhikwa mu Mateus 7:21. Sho tatu koko mu Kriste, otatu yoololwako kwaamboka yuuyuni. Otatu yoololwako kaafudhime naayiningithi, onga oonzi otatu yoololwamo miikombo, onga iilya otatu yoololwamo momawi.